Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayos! Inuwar mo manon, sa tricycle mo, badong. Wait, pabulot ko manan kini boy. Di mo't adda ordinansa ni Kapitan dito'y barangay tayo. Nga niya. May parit ka dagiti ubing akaskin ni Boy, ti agmotorsiklaw. Nagano dita nga ubing agmutmutan. Naa. Mabalin ka di buludak manan ti motorsiklom, tatabadaw. Ay kito na. Amom laki dito agmutar. Di buludan. Amok kat no nagbisbisiklita pa yun. Kabisadom nga rodin at agbalansay no kasta. Un ato tabadaw. Isong awan pagdanagan nyo kanyak. Kat papanam kumangay, boy. Kas iti sigod, agmuturak ang mapanag-eskwela. Di kagdanag, siyak ti makam mo. Nay, asino di limabas nga ubing nga nakamotorsikla? Ni Boy dayjay. Boy tinagan na. Ha? Nagpartak ti pa nagpataray na iti motorsikla. Kasla tumahitayab. Kastamot nga minti aramid dagiti agtutubaw. Gaputad da motorsikludan. Nagpasikat nan. Ay, wen nga rod Tirigat na. No ada madung parda di taalugan ti sabalay. Mas dawak man ka dagiti naganak dagiti nga ubeng. Ta itulok da ti kastangar aramidin dagiti anak da. Nga rod amoda mo ti ordinansa dito'y barangay. Impluensyan nakit niya dagiti pada nang agtutubong agmotorsiklaw. Ay, wen nga rod ko arog. Kinapudno na. Sa nga polo da amin nga adda motor na. Yay, nagadudan. Ay, parikot maday ta apari ba dong? Ipabulod na ti motor na. Ay, tirigat na. May nga ubing ti mangar aramat iti motorsiklo na. Wan garad. Kasla saan alaklakayan ni pare badong. Ay, Uray mo't dagiti daduma di ta anaganak. Itulok da dagiti anak da. dagita mo't anak-anak ta baybay-an da dagiti anak da. Tidakas na. Awan sapay ti kumpleto a papeles ti motorcycle da. Ay, dakal a violation day ta Minor di edad pa ila dagita. Kastapay. Awan pa'y driver's license da. Kat kasanungay dayta, inteng. Nalaing da nga ag motorcycle. Ngam di damot ammo ti may papan iti road regulations ako na da iti English. Ay, makuna a parental negligence to daytan No dadakas a mapasama kadagiti anak da, di basol da. Bataw, nga pengay nga ipalubos yung matin nga motorsiklo ni Bawi kat ubing pang. Ay nakwara og saan lang mit ani boy. Iti adda motorsiklo na dita. Amo yung mati ordinansa tayo dito barangay. May parit nga motorsiklo dagiti ubing. Ay uray man no kasta. No awan mo ti agtiltile, wala man. Anya? Ibagam kanya angkal mo nga inteng. Tiliwin nan ni boy. Ha? Sana mang ipatungpal iti ordinansa nga awan mo ti agtilew. Di ni pare inting nga raw, timang tiliw ka na kwada. Yay. Kastate ko na ni pare badong ka. Unang kang. Ay. No kayo ka na, tiliwon yun ni Bawi kan dagiti kakaduana. Ay, naglukon. Imbis abagbagaan na ni boy. Win nga raw. Ay, una yun ni pare badong. No nalakala ko taya ramidak iti terms and condition dayta pare badaw. Tapno saan atila sa sawana. Apay ngay, awan mo't ni Boy nga imay nang isubli iti motorsiklaw. Uwin nga rad. Mga no sa dinula di tanti nang ipanan na iti motorsiklaw. Apay nga ngagpaysaw. Kita awan ti papeles da dya motor. Saan mga ngagparparang jay tawag matangak. Amangan mo no tinakaw dan da dya motorsiklaw. Ay sapay ko maatasaan. Tapno iyag namutlaang ti papilis na. Apay nga men, taimpabulod mo pa'y laang. Ay, namadi mo lang no sana maus-usar.
Ha? Jak mo mausar, tadamit di kompleto ti papilis na nga usaray. Eh, di mo nakikita ni Boy. Awan pa'y mo't paray. Sa painalan na di motorsiklo. Eh, lukas ta. Iso di nakita da. Napan kano iji sa bali a barangay. Anya? Nagiinom na kano iji ke nabarta. Kakadwa na kano dagiti kakaeskwela na. Ha? Imparada dati motorsiklom iti igiti kalsada. Ay sus, naturog dalatan iti tenggat kalsada. Ay, sus. Ha, paingay. Ay naimbag, awan ti nagkandak iti patrolling iti daydi Arabi ay. Ay, paray. Tanwa da. Sigurado ang nakita idadag iti pulis. Ay, wala niya. Saan laday ta? Di man itulok no pabupabuludan dagiti ubing nga agmotor. Di mo nga min mapanpulbuludan ti motorsiklo ni apong mo abadong. Kumaa, kaya't kung aron ti makasursuro nga agmotor na nakagawan. Ah, Kinapudno na. Kaya't nagitinagan na kanyak tapno makaadalak ka no. iso nga itulok damat ang mapanmubuludan ti motorsiklo ni kabadong. Wen, isong awan pagdanagan nyo kanyak, tamo daday ta. Ay kat iso No day tati kayat dagiti dadakkel maw. Uray to pa'y ni tatabadong, kat di nakpawilan nga agmotor. Kun may sa, tapno na bibiitak ka no ang makadanon iji iskwilaan may. Mabalin samot ang mga ladag iti ubing iti student permit. Ah. Tapno legal met ati pa nagsursuro da nga ag motorcycle. Unbit. That is for learning purposes only. Aywan anya. Masapol, nga dakadwada ang mangisuro kadakwada. Hindi boy launay, agmay sangag motor. Jak kayat, nga adapay dua wano talo, nga back rider. Badino maminsan. Ay, manungamin ayat agbalin a back rider ko ma, integ. Rumbangkat may salaan. Makamuda iti biyag da. Total, amuda mat no niya ti ordinansa. Abday tamanan ni Bawi. Ay sos, nagpardas ti panagpataray na iti motor. Numuna takasla kamatin na ti angin iti panagpataray na. Ay na, ay, ang mga numadungpar na ti tricycle maw. Ay, aday tan. Ay sos, nagpardas! Ay na,Ag-overtaken na ako. ay! Saus! Naidong parang! Ay, sus kamit Bawi. Imbis kumamot nga agin inayad ka nga main. Suray, Chief Kwarog. Suray. Nagsardeng ka kumaa. Hanggang nagpataray ka kitni na pagiwang-giwang iti sintro ti kalsada. Pasikat ka pa ito, nag-overtake ka. Ha? Kuha? Agyaman ka Tasan ka nagrabian. Ay, Chief Kwarog. Jay. kasta unay anerbis ko itayon. Ah? Ay, kunakla kiti no kanibusan namon nga ubeng. Tinasayaan, mapan mo kitaan ni Boy Ijay Balayda. Di kagdanag. Isublinan tumot lang, ti motorsiklo, tuyeng. Ay, madanagan nga raw. Ang mga nutila masursursurnan a lugar. Anya? Delikadaw. Tala magayam maturturong da. Umadadayuda magayam. Sana bali magkiday, tadayo dito, iti opisina ti LTO, ako na da. Di kag sigsiguradaw ba daw? Ura da violation, saan mo't lang agtiliw da kwaraw ken parenteng, nga agpapanpay no may sa apules. Anya? Talaga? Anya tinapasamak dito'y pare. Tagdabag ka pa lang, kita am tinapasamak. Jak amo nga nakadungpar gayam ni Boy paray. Impabulod mo ti motor mo. So adwa kaya ang makaswan. Anya? Ay, sana mabalin na paray. Apay ko maakaraman na ngay. Dagiti lang dadakkel na ti agbayad. Ay sana mabalay dahi ta rason mo. Ay, nukasta. Tulungan na kami nga roda paray.
Na, agaramit kayo iti violation nyo, agpatulong ka. Pangasim ka di pare. Ay, urayam dagiti pulis. Anya nga minti naramid mo. Tape asaan mo ngayon, subli kanyak ti motor, boy. Napasubok ngamin kadagiti babarkada ka nagpasyar. Ay na, kasanuta pa yan ngay. Kwa, In-report na tagaya man ni parenteng iti may sa pulis. ha? Ti just mo ita parenteng. Madanaganak. Ay di kag danag. Agtiliw ayam iti pulis iti kasto ya violation. Mabuto nga. Ay agtala ka man boy. No si kanto mo nga men. Tila papapananyaw. Sorry tata. Sana na maulit. Ay, matikawak. Tatabadong uno ang kalbadong tiawag ni Boy. San ngamin apudno akaanakan ni Badong ni Boy, Kapitan. Anya? Nagamamu dalaeng gapo iti motorsiklo abulbuluden na. Ay, isumo ilagayam ang nasakit, tinakam ni Pari Badaw. Kasano? Nadagsen ti violation ni Boy. Ay. Makigudwa pa'y ni Badong. Ay, day takait. Kasanuma nga min kaimpabulod ng tumutay motor na. Oh, Kunak man no awan ti mabalin nga agtiliw dito'y, Kapitan. awan nga. Apay nagkuna. Ningarod Badong. Ay, apay kit din asaan ngay. No, madiputize damit ngagtiliw. Madiputize ko nam, Kapitan. Anya ngay mo day ta. Kahit nasawan, napuintaran kas may sa adiputay. Anya ngay manende ta deputy. Ay ta nagdagulit ka. Awanay. Natiliw kami tuyang. Kunak tumang amin adi kag sigsiguradaw. Kunak no ordinansa lang dadyan ni parenteng. Nga awan agtilew. Anya, Ada magayam. Ay sinalbag. nagkunang amin ayakan ka. Ay sinalbag kayo din di kasto abiyag tuyang. Iso asi ka ba daw? Agbalbaliw kan. Awan ka no pagbayad dagiti naganak ni Bawi tataba daw. Anya. Isuasi ka ti agbayad iti multayaw. Ay nagkarumitin da kita. Siya umitin amin ti agbayad. Kataganos ka Ay salbag ti kasto ya. Agbabawi ako araw. Awanan ti mabalin mau. Nalpasan ti amin. Di nanto mga minam mo ta. Glise jay loko aboy. Kasano ko mga amunay. Kat awan pa'y seminar na. Taminor di idat kat nga raud. Si kantumet nga main. Pinabulo dami ti motorsiklaw. Kat amom nga obeng. Nagbayad akin ni Kwarag. Agmulta ak. Ma-impound pa ito motor ko paray. Ay, mabalin pa'y ang maibalod ka Pangasim ka di paray. Tulungan na mo na. Ay, awan may tulong ko tabason mo matlaang. Kaya't ko lang mati makatulong ka ni Boy paray. Tadayo ti pagadalan da. Amo nga da ordinansa ang maiparit na iti ubing motor. Paray. Inton maminsan, no kaya't mo ti makatulong, itulod mo langan iti pagadalan da. Makinang pa sumbrek da. Oh. Huwag paray. Saan nakasta nga ipabulod mo latan ti motor mo? Di mo mo. No, narasok na iti agtutubo ita. Ay, pakawanan na ko maparay. Itak lang nga makaamiris. Ay, pagbabawiak ang naladaway. Kumayak ko mamakikapi dito ibalay mo, kwaraw. Yung kasta matiro pa. Tinakaw damat nga minti ka barbarwa sapatos ka, wangkay. Ay, iso anak ko na stiropam? Asino tinang takaw? Diyak amo Kasano tinakaw da? Yung kabil ko lang matidirabi di tapagikikak iti sapatos ka. Di taas idagtiri daw. Apay nga min adi mo inyo nag. Nalipatak nga rod nga impaw nagdirimwarak. Tanapan kami nga min nagrunda. Nagrunda kay magayam. Apay anatakawan ka pa'y laangay. Yun nga raw. Kasla na sipot tayo agtatakaw. Tamo na nga awanak. Kuya. Ayan tayo pantalon ko nga original. Nangikam, hindi inakas mau. Ne, jak mo't inakas.
Kunakit di ano inakas mo itay simangpot ka. Tawan mo't ijay sampayan. Ay, sas. Ang mga nunatakaw ay. Ah, Nangina day dya pantalon ko to yan. amo ka. Kano original day, chay. Kakaiso na nga intad jay gayem ko nagapuya, brad. Ay, saus. Ang mga nutinakaw dan ba Ay, daw? sana mapalin na. Kakaiso na napintas, kinalagda pantalon ka. Ay, awanan. Ang mga nutinakaw dan. Ay, oo na yan. Ti mapaspasamak dito'y barangay tayaw, maribanang. Uray planggana ka matakaw. Apay, natakawan ka iti planggana. Daan matkit di day jay planggana nga aluminom. Ay nga mayat pa'y day jay. Tinakaw damutan. Ay, amangan no ilako da. Ay, oo na yan. Agraman plangganak, di da pakawanan. Ay na adaw at talaga ti agtatakaw dito barangay tayo. Ang di tayo mo, no kabaranggayan tayo, no taga sa bali a barangay. Ay, wan nga rod Di da nga ta makaamiris, adakos tikas jay nga aramid da. Barito to'y masabat ka. Da baklay ta anak kasakaw. Ay, anya tili na unday kita sa kuyo. Anya ko matibibiyang mo, kapitan. Wan nga rod. Anya ko matibibiyang mo ngay, kapitan. Santa ka matapakibibiyangan Iso di na kami matpakibibiyangan. Ay, ta nagtangsit kayo. Kita tili na unti sa kuyaw. Plastic bottles na gitoy. Saan na nas ka nakita ampay, kapitan? Di ka man manaktak, kapitan. Aglisi ka itidalan me. Pasalsali ka, kapitan. Wan nga rod. Intan nyo yung. Dan. Ay, ta nagbastusan da gito ang babaritaw. Hindi dak pa rinispeto mo. Ay nagalas da gijayan abu marito. Awan pa'y respeto da kanya kakapitan. Dabo yung kanyuyong tinaganda. Wan. Dagijay dagiti agpitpidot iti plastic bottles sa dailako. Agtaktakaw dan sa. Ay, narigat ti agibat iti sao, inteng. Nula nga damo ti agtatakaw. Ay, di ka agsasaw iti kasta. Ang mga no ada makangag. Dagijay ka ti atapat nga agtaktakaw. Saan na nasaya at ti kasta, inteng. Ang mga numadaksan ka, ay narigat ti agat atap. Apay ngayon yung nagmuda kita batya kas kada timba dito. When aluminum dagitoy, inteng. Ha? Ang mga nutakawan da nga uray imalaldawan. Oh, pati dagita takawan da. Katwen, Ay. nangina ti per kilo ti aluminum. Kunamsa. Sa bagay. Kita man ni bakit milyang di tabanger. Kat tinakaw da tay kasirula na. Agraman tay may sasako nga uging da. Ha? Pati uging takawan da. Ay katwen nanginamutlaang ti uging. Ay, anya matan. Kat, awan ka di tiwagas mo. Tapno matilew dagiti agtatakaw. Ako agronda dagiti tanaw. Kastalaan. Ay, naiwaragawagan dito'y barangay. Anaskan nga idulin da na imbag dagiti mabalin matakaw iti babalay da. Tapno di da matakawan. Oh. Day talaan. Ken agpasyar kami iti babalay no ital daw. Ta kumustaan mi iti bumarangay. Reporting on duty, Uncle. Reporting on duty, kapitan. Urit. Kas bilin ko kada kayaw. Agronda kay ana imbag. Gaputa adon ti agtaktakaw ita dito barangay tayaw. Wan, Uncle. Good. Good. About peace. Pasulong na. Hup. Awan. Atu. Ada. Mangreke pakon marituyang tanay rabieng. Madamdama apay, agsarsarita tapay. Apay nga min aya di ka pa'y lagawin. Iso nga ron ngay mayak dito'y tirsidam, tao mayak agparier. Mas may mayak ti angin dito'y, tanay nalamlami ay. Sana bali taaglut-luto pa'y lang ni Badung ka. Ay agawid ka kay day, hintayin katulungan ni Badung Mau. Madamdama apay agsarsarita tapay.
Agawid kan kunak. Ang mga no takawon da ni Badong Mau. Ang Ah. mumet nga ado ti agtatakaw diti barangay tayaw. Anya, takawon da ni Badong ka? Si kaki di at itakawon da. Anya, No takawon da ka. Ay sus, itulok mo. Kano arakupan da ka. Itulok mo lata. naa. At least, mapadasa mo. Naa. Mayat mo ti pa nagpariir mo dito paraangan niya o tataba daw. Una, apay papanam, tanakadanon ka dito paraangan may. Kitrabein. Agrunrunda kami. Ay, rumbang lang Tanay, ado dagiti mataktakawan dito barangay tayaw. Agasam ta tinakaw datay original a pantalong ka. Ay uray siya nga raw. Tinakaw damat ay nagpinta sa sapatos ka. Na, tanod ka, matakawan ka pa eh. Naliwayak nga raw nga impaon nagti sapatos ka. Iso at tinakaw da. Alain ka nga ro din agrunda. Tiliwan niyaw, dagiti agtatakaw. Yuyong, intan. Nagadunda ito naburas ta kamatis ni Nana Banang. Sige. Aha! Da kayo kayang tagtatakaw ha. Chip. Kwa. Di mo kam din taglibas. Tamang ano pa ibalod kayaw. Ay, jak ti mabalod. Uri siya. Jak mat kaya ti mabalod. Aw, kita. Buyaw kanyuyaw. Sumbatan nyo ti saludsud may. Anya day ta, Chip? Anya pa'y dagiti tinaktakaw yaw. Malaksid iti adu akamatis ni Antibanang. Ibagayo ti pudno, tapno nasayaat kayo. Ado ati tinaktakaw mi. No di ka magtakaw, agbisin kami. Pudno timbaga ni Yuyong. Awan mo't ti mangawat kada kami ti trabaho. Yagtakaw kami na. Ay, ibagak kadagiti dadakkelyo ti kastoy nga aramiden yaw. Awan mo't labibi ang dananang kantatang kanyak. Ah, Nagsinadan kat pinanawan dak eje balay mi. Simurot da iti karelasyon da. Kat saan da na nagawawid. anya. Mura siya. Awan bibiyang niapong ko kanyak. Makaamuak ka nun iti biyag ko. Tamas kayat na tayo may isang apo na. Ngamin, ada iji abroad ti inana. Kat pau-pau itan na iti kwarta. Idinto to siya. Awan ti amakan inak. Amang tad iti kwarta ken kuana. Tanagsina damutin. Anya. Ay, una yan. Anya, pakpakanan da kapitan, dagiti agtatakaw. Wain tuyang, an-anakin da, dagiti agtatakaw. Ay saan na mabalinday ta? Kaslakan kanunungan na mutin dagitang agtatakaw no kasta. Talaga, mate. Awan na talaga ti Serbina, kapitan. Di na pa'y lakit pa'y balaw. Wano pagmultaan na kumayda. Awan nga rod panunod na. Nalalainga nga dayaw nga misaw. Heh, pagkadadaulan na dahi ang aramid na. Iso nga inton sumaruno a barangay eleksyon. Abakik taon, siyak taon, ti kapitan. Laglagipan nyo adwa, Boyong, Yuyong. Iti kanito apumanaw kayo dito balay, talaga apay balod kayo. Tauray sa dino ti paglemlemangan nyo, masarakan da kayon to, dagiti pulis. Wen, apong banang. Wen, apong banang. Agyan kayo pay lang dito balay may, tapno saan da kayo apay balod. Kat agtrabaho kayo, nalawag. Wen, Wen, apong apong. banang. Di kay agdanag, taykan kayo iti sweldo. Wen, Wen, apong. apong. Ken iti kanito nga agtakaw kayo pay, talaga apay balod da kayo. Saan kami ngagtakaw, apong? Hmm. Saan kami ngagtakaw? Tadimi kayat ti mabalod. Pag tanasabat ka dito'y kalsada, pare. Ay, apay aya. Konsentidor ka mo tanya. Pinagnaid mo pa'y gayam, dagiti agtatakaw, iji palayaw. Ay saan ako nga agpalawagkan ka paray. Ha? Kaya po tadi kami ila makaaw-awat. Tauray ka sa no ti palawag kaw. No di mo matladenggan. Useless. Anya. Ay nakon. Di ka manaktak tay nak ije barangay hall. Oh, nasaya at tanadalos ti ginaikan nyo diti parangan.
Ala, tulungan dak ngagmula ka dagiti masetas. Una pong. Saan laeng ang masetas ti imula tayo? Agraman natnatag. Una pong. Ibitin tayo dagiti daddo maapasaw amulaan tayo iti masetas ken nateng. Ket da kayo ti katulungak. Una pong. Aywan gayam. Adda ginatang ko akawsyo. Chinelas ken daddo mapay akasapulan yo. Laban yun to tapno maisuot yaw. Agyaman kami, apong banang. Wow! Nagpinta siyang tiaglawlaw ti balay antay. Wen, kwarog. Nagpatulong ak kadabuyong kanyuyong. Antay, sipod nagnaid dito yung balayo da buyong kanyuyaw. Awan matan ti madamag a mataktakawan. Wen, kwarog. Tatalaga nga isuda ti agtaktakaw. Nagagat damot gaya mantay. Kasapulan dati mangipateg kadakwada, kwarog. Ubing dapay, kat masapul nga adda mangigiya kadakwada. Iti kasta, saan da nga agtakaw. Una antay. Idi damaw, binutbuteng ko ida. At talaga apaibalod ko ida iti kanito apumanaw da dito balay. Kat nagbuteng da siguro. Iso nga aging gaita, at dadalat ta dito balay. Kasi damutan niya. Awan parikot nga agyandan ditoy. Gaputawan mo tin mangipatpatag kadakwada. Nakasarita yo ka din dagiti naganak da. Wen, ni Buyong, pinanawan dagiti naganak na. Iso nga okay lang nga agyan dito balay. Kat ni Matyuyong, nako na ni Apong nangaawan kanu parikot nga agyan dito ni Yuyong. Tadi pa'y iso apakpakanan na. O yan. Malantay. Tumulong ak para kadagiti ubeng. No kayat da, pagadalan tayo pa ida Ay win kwarog. Napanunot ko matday ta. Tulungan tayo ida. Tapno nasaya at to ti masakbayan da. Na, saan mo nga anak dabuyong kanyuyong? Ngam igat-gata ngam ida iti bado da. Imbagak meten kan katiga po na. No apay pinagnaed ko ida ijabalay may. Apay, di mulat na maawatan. Aggas-gastos ka ki din dita para laeng kadakwada. Ay win Ay sikaman kit di mare. Bareng adda maited mo nga uray manaw. Ta isupay nga igatang ko iti kasapulan da. Anya, kundi ampun ka iti agtatakaw sa ita, dumawat ka kanyak iti kwarta para kadakwada. Nong ka! Ay tinisting kalaeng marituyan. Ngam kasta una yan apungtot mo. Ay pakpakawan! Igatang ko lang iti naimas asidal. Ngam tetad ko kadagitang agtatakaw. Ay, uray kasano ti panangilawlawag ko ken ka. Saan kalata makaaw-awat marituyag? Ay, naimas to'y kapim, sus. Unang kail, agkape kalatan. Awon gayam, awanin madamdamag tayo agtatakaw. Sipod nagnaid da buyong kanyuyong iti balayaw. Un nga raw. Awan iditi kananda, iso kapilitan agtakaw da. Iso tulungan tayo latay da. Iturong tayo ida iti nasaya at adalan. Iti kasta, sandan nga agtakaw. Unang kail, naibagak inyante at tumulong ak iti gastaws into nagiskwila da. Ay, idasaya at no kasta. Kinasarita kida, kat kayat da kano ti agiskwila. Ay, mayat Kat ni buyaw, kayat na kano ti agbalin na pulays. Pulis? Ay, sus. Manungay ti matrikulahan na tao. Ididinamag ko ni uyaw, no anyamot ti kayat na nga dalain. Kunana kayat na ti agbalin na pilutaw. Ay, sus. Ay, kasanudaytan ka, nagngina ti matrikulada. Iso manipo dita. Agurnong tayo iti pagadaldaang kail. Yay! Ay, pangalaan tayong tungay ti pagmatrikulada. Saan mo pa'y panunutan dahi tangkail? Tinapatay,
Napagbalbaliw tayo dagiti nga ubay. Kasanon taon numadanon ti aldaw nga agmatrikulada iti nakangingina. Di salda mauntay talon niyaw. Ha! Ay nakwarog, itay nakapengor urayon ni Kapitan. Agong ungat ka day kagawad. Ay pirmi Ha? iso nga umunagkan, di ta opisina na. Ay, maong tanak man nabigbig at adyak amo tigapuna. Imay nga min nagreklamo ni Kabadong idi kalman. Anya man ang tinreklamo nan. Dagita ka no street lights Saan mo't ka nung agsilawan? Nagda ko nang kail. Nakatugawak dito isang wanam. Ay nasaya at mat. Ha? Nay. Makakaungat ka may. Ay talaga ang makaungutak. Ung tanak manay. Ay talaga Amom ka din, nagtaraki ka itang haldawang kail. Oh! Si ka lang tinakangagak iti dayta. Ay, pudno aya. Bagbagay mong tupay di tabis ngay mo di tatenga. Aya. Ay, kunkat. Kuno ni Antim saan ko abagay. Kun nagsilang day tabuok mau. Nagdigos ka kadiyang kail. Malaminak, iso ajak nagdigos ita nga aldaw. Sana bali ang kail. Nataraki ka lata. Kasta ti kay kayat ko adengdenggan. Nang runa ano sa anak nga ung tanang kail. Kasla ka artista. Ay, wang gayam anya. Nasken gayam nga ungtan ka. Apay ngamin nga ung tanak. Bigbigat. Apay asaan nyo abang bantayan dagiti street lights? Saan damutan nga agsilaw? Saan aya? Imbay nagreklamo ni Pari Badong. Bayamang kail. Takitaan mi ana imbag. Tagtagi basitin na pa'y ti kabailakas kapitan. No kasta nga umay agreklamaw. Ay jak kaya ti kasta. Unang kail. Bayam takitain may. Tapnusahanin nga umay agreklamaw. Kabadong, adamot agbirbirukon kay di kalman dito tersinak. Asino day tamaray? Padam mo talakay. Ang mga nuji kumpare ka taga kabangiba nga barangay day ta. Wan, taga iji kabangiba nga barangay. Namisnak mo day ta kumpare ka. Imbag pa'y day ta kumpare ta namisnak. Di kapitan na kumpare, di nakpay pagananaw. Ni Kapitan Inting ka day tidakda kamatam. Dapay sa bali a kumpare ka kapitan ay amare. Ay, adula nga me, di pa ka kumikuman na. Mapan kumangki di bisitahan day ta kumpare. Sigurado apasangwan nak day ta tinaimas a pulutan. Anya day tatangad-tangadom di takwarog. Ha? Dagiti man silaw, dagiti street lights. Apay nga agpaiso nga awan mo't sila dagita nga street lights. Doon sa mga laala. Nagsip nga dito'y barangay tayo nurabi ay. Unya raw na natuyang. I-report ko kini Uncle Intay nga awanan bombilya dagiti street lights. Wan man, ay wan gayam. Damag malakan ka no nakitam ni Tatam Abadaw. Jak bundagit kita ita ni Tata ba daw? Ay, napanan naman nga tan. Iso ka diti sa pasapulan niyaw. Wan nga raw, napanan na nga ta. Kunani Kabadong, ama pan na bisitaan, di kumpare na di takabangiba nga barangay. Na, asino nga tamot da di akong parin? Pada namot alakay. Aya, Bayam tama pa namot bisitaan day ta kumpare na. angam din ang samot ten malagip ti agawayd maray. Kunay, awan ti sumak daw. Ay, di nakman ni sumisama na kasta, pare. Amo mait nga da kayat asawan da ito nga isam ko, pare. Ay, adaya. Nabayag ta nga minasana nagkit-kita kay. Iso jakon malagip. Da ito'y nga'y, pare. Katawa daytan parya. Saanan nga isan. Kayat nasawain, agsat ta. Ay, win gihaya mo ya. Ngam, manan tiket asawon daytan nga ya, panagkatawa. Kayat nasawain, saan kan nga agawid? Aginom tang agpatpatnag. Ha? Ay. Nay,
Apay akas tamot ti panag-isa mo, pare. Bangir, mate. Kaya nasa wine, asa anak ang mabalay, ngagpatpatnag dito balayaw. Taagungay, nituyang ka, pare. Ay, kasta. Pangurin na kadayjay, nujak agaway. Ay, nagkapoy kan. Nagado di ta pambar. Ay, wala niya. Iswasikin, pare. Aginom takit day. Apay nga taasan ang nagawid ni Badungkoy di Rabi ay. Na, jak mo at jak mo ilamlamang. Ay katbirukin nyo mo't Sa dinaw, Saan amabalin asaan nga agawid ni Badungkaw, kapitan? amok anasakit tinakamaw, no saan nga agawin ni Badong. Dungdungom ngamin ka. Saan aday ta, kapitan? Anya pa ngay. Awan ti sumak daw, agbalsig kun aginaw. Ay, nagadukat ti trabaho nan ngay. Kato na, isopay ti para luto iti pangrabi imay. Saan ka ta nagawid ang? Bayam, tano, aguri ka. Isumot day ta sumungan. Na, unag paisaw. Inkasabtunan. Sa dinaw tinagapwang ba daw? Apay nga itakala nga nagaway, altawan. Nagadu kita sa ludsod mo na ya. Na, inururay kay dirabi ay. Saan ka si Mangpag? Aguray ka kaday, tagpalawagan. Anya ti palawag mau. Amom no apay asa anak ang nagawid di rabe. Ibagam ti rason, darasam. Sa anak ang nagaway, tanagsipngat dito barangay. Jak makita, ti pagnaak. Ay, wanan niya. No agawid ak, ngawan silaw, jak makita ti dalan kaw. Sa daya, Ay, lakit di ah. may padugmama ka. No ngay magasgas na ito'y ropa. Oh, di pumangit akaw. Kaya't mo aya, mapasama dita. Ay, saan ah? Iso asaan ka ka din nga gungungit kanyak. Kan amam, no sino tiyong tam. Asinaw, Ni parentay. tapay ngong tak. Una, tasan na ngay kantisilaw na gito street light. Nakasipsip ngay titirabe. Basta awak maray. Kita nakita tamot nga agap apa damari to yang kan pari Badong saan aya. Kawan, kano dandanidag pinungaw, Idi kuan, agin inisem dametan. naka-holding hands da pa yun ang nagawid kunam ki idea. Nag-sweet da ang naghawid. Iso nga rod nga idi nakitak ida ang nag-sweet. Kasla kayat konti makiasawa. Kala at analagip mo ti makiasawa. Kasla mayat sa. Ay na, apal mo lang day tama ray. Ay, mayat sa. Makiasawa sa muton, tapno di na kun kanayon akan tiyawan ni Marituyang. Maribanang, Apay maray. mabalin ka di akasaritak ni kapitan. Ay, win amaray. Imbag ta saan pa'y anapan ije barangay hall. Inteng! Apay. Adda ni Marituyang. Kaya't nakakanaw ang makasarita. Ay, apay maray. Tarimaanin nyo mo't adagiti street lights dito yung barangay. Tayo, kapitan. Ay, wala niya. Ay, sa bagay, binilin ko ni Kwarog, akitaan na dagita nga street lights. Una, taday tati makagapaw no apay asan ang nagawid ni Badungkoy di Rabi ay. Ay, isot ko na na. Siyempre, nasipngot ti kalsada. Na- Kasano kuma ang makaaway no nakasipsipngot mo't iti aglawlaw. Wen kunamlatan, tapno malpasan. Sige mari. Paikak iti silaw, dagita nga street lights, tapno awadan ti pambar ni Paribadaw. Agawid mo't siguro. Win papanamon mari. Ay, uwan gayam. Adda na lagip mo, Marituyang. Anyat nalagip mo mari. Ay, ikwa, kapitan. Dumawatak man iti bugkoong yun, wadda. Una, ada. Banang, buguong kanaw. Wen, mabit lang, Maray. Kunakon kahit umay ka man ng dumawat, Marituyang. Ay, tartarimaanin yun, dagita street lights. Wang tataba daw.
Tapno awanan ti pambarmaw asan nga agaway. Aha, banpanugan nyo lang dito pagpagiyak. Bilin nga rod ni Uncle Kao. Bayan nyo, nasan nga agsilaw? Ha? Apay ngay ta nagbaliw mo ti panunot mo. Iday, agrekreklamo ka, anasip ngay. Ita, kasla kayat mo nga awan silaw. Isupay ka mapaggastusan ti barangay. Gibannog yu pa'y nga, yamang tariman. Sursurutak lang ti bilin ni Uncle Kao. Narigat ti maungtan manay. Malama ka mo kayaw. Sige, panawan ka pa'y, kuwaraw. Inrantam sama ti umay gumatang dito Tersina. Uray rabi maray. Wuna, ta naglawagan ti aglawlaw. Awan mo't siguro ti agreklamaw. Tada amin ang silaw dagiti street light. Agawid mo't siguro ni Badong kong inton madamdama. Ay, awan manan. Ay, diyak mo nga raw no sa dino man ang tinapnapanan na. Amang impambar naman ang dayto street light. Kasano nga'y pambar na naglawag matang. Kuwan, imposible asaan na pailaang ang makita ti pagnaan na nga agaway. Naladaw ka man na nagaway, tataba daw. Aldaway. Ay, wun nga raw kuwaraw. Naggapwam aya. Di taman ka bangi nga barangay. Ayan ti kumparek. Kitno binerbirok na ka man ni Nana Tuyang. Bayam di ta. Damanin maungtan alakay no kastulang. Ang dami ti pambar ko. Nalawagan, tataba daw. Saan mo na mabalin nga ipambar da ito street lights nga wan silaw da? Ay, ti ko na ma. Nalaing nga agpanunot iti ipambar ko kuwaraw. Siyak pa'y mo ti ko na. Awan manan ni Badong kumaray. Saan sa manan nga agaway. Nay, napanan na ngay. Sapay sa anak ang makaturog no awan ni Badong kaw. Papapanan na aya nga, men. Diyak mo amaray. Ipambar nan tumanan deta street lights. Ay, kasano nga ipambar na. Kat naglawagan iti aglawlaw ura iti rabi taag silaw aminen dagiti street lights. Apay nga itakalaang napanam. Nay. Ha? Mo'y layat-layat kanya deta binalsiga. Nasakit day tatuya. Talaga nga ipang urkukan ka da ito. No saan mo asong batan dagiti saludsod kaw. Apay asaan ka nagawid idirabe Ay, kuha nga main tuya. Kastoy nay. Di mo ipambar deta street lights. Tanalawagan ti aglawlaw. Lipasan pa nga mimuti baga ka. Sumanaukan to mga main. Anya ti bagam. Saan ka nagawid? Tamakasisirap na kita street lights. Kastagayam. Ay, sus tuyang. Pangurin na katalagan ni tuyang ko Ay, gusto mo tinatuyang. Tumaraya ko na Angkay, anta umay ko i-report kan ka. Nagawi din ni pare ba daw? Day tangarot ti umay ko i-report. Ay, Naaldawan na nagaway. sigurado nga inungtan ani Marituyang. Saan na lang nga inungtan? Pinangur na pa iti binalseng. Ay, nagsakitan. Apay, naaldawan ang nagawid. Wanang kail, tanasisirap ka no kadagti street lights, isuasan ang nagawid iti rabi Ay, tiloko at tao. Idewan ti street lights, pambar na anasip nga. Itaan na lawag, adalat na pambar na. Init kanina na tuyang iti ultimatum nan, isuasaanin na makarwar iti rabi Nasaya, tapno agnakaw. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?